Ratusan sopir taksi memprotes kenaikan harga BBM imbas perang di Timur Tengah. Di Brussels, massa memblokade jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Sementara di Kamboja, sopir tuk-tuk berkumpul di depan gedung perkantoran dan memblokade jalan. Ratusan sopir taksi menggelar aksi protes dengan memblokade jalan di sepanjang Boulevard Pacheco, Brussels, Belgia. Mereka membunyikan klakson mobil dan memicu kemacetan panjang di jalan tersebut. Protes digelar terkait kenaikan biaya platform dan lonjakan harga bahan bakar selama perang di Timur Tengah. Menurut mereka, kondisi ini tidak adil dan sangat berdampak pada mata pencaharian mereka. Aujourd'hui, la situation est très grave. On a des collègues qui sont vraiment dans la faillite. Pourquoi? Parce que voilà, on travaille à perte, il n'y a plus de revenus. Et avec l'augmentation surtout du carburant actuellement, tout simplement on va tous en faillite. Unjuk rasa juga digelar puluhan sopir tuk-tuk di Phnom Penh, Kamboja. Massa berkumpul di depan gedung perkantoran dan memblokade jalan. Dalam aksinya, pengemudi tuk-tuk ini menuntut tarif yang adil di tengah melonjaknya harga bahan bakar, dampak konflik di Timur Tengah. Bong khơi giặc đáy ấy, chứ nhông thử ta to ba những tiền bong. Tại sao dương về áp miên chấm rửa hết. Thử ta phải một đông kia giặc hơi đâm bay sang bái ấy, áp miên ta bẹt con. Từ cả xuông na từ rọt tha bái. Gangguan pada pasokan BBM di Kamboja ini terjadi setelah perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran pada 28 Februari. Perang tersebut menyebabkan harga energi global melonjak lantaran gangguan distribusi dampak penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur utama untuk sekitar 20% minyak dan gas alam cair dunia.